گریانên li welatê Kurdan. Exînfon li welatê Kurdan. Kurdistan ji serdemên berî dîrokê ve warê mirov bû. Zanyarên şûnwaran û lêgeriyanan giringiya şikeft û girên Kurdistanê û çi vedîtin li wir çêbûne teqez kirin. Ji wan serdaman ve ronahiyê davêje serdîroka wê diyar bû got mirovê kevin bi mûzîk û bawermendiyê re ji serdemên xwe yên destpêkê ve di nava têkiliyekê baş debûn. gelek berhemên hunerî û wênexêzî li cihên cuda ji Kurdistanê bi taybet jî li perestgehên kevin hatine dîtin. Zanyar nikarin inkar bikin ku ew berhemên hunerî û çandî li ser tevahiyê ya vî mirovê destpêkê ye di şikeftên Kurdistanê de û li kêlek çemên wê jiyaye ku gundên destpêkê ava kirine. Bûne destpêkek ji avakirina şaristaniyên pêşketî yên li wê erdnîgariyê derkevin. Pêvajoya herî diyar ew e ya ku mirov dest bi belgekirina jiyana xwe ya rojane bi giştî û yan jî beşeke ji wê bike. Birêka şêwazekê nivîsînê ye vedîtiye ku destpêkirina wê bi awayê dîtbarî yê pêşîn bû û ya din rengê xwe yê kîteyî, sembolî, mêxî û heya veguherî elifbayê ku gelek berhem pê nivîsîne û bi gelek zimanên cuda. Ew nivîsên di têşeya erdnîgariyê de bi qasî ku kêm jî di wê demê de giringiyeke wê heye. Lê mirov dikare gelek agahiyên erdnîgarî, cihê bajaran û navên wan ji wan nivîsên şahan wekî rojnivîsên serkeftin an jî binkeftinên xwe di wan gelek pêngavên şerran de nivîsîne derxin. Ew nivîs ji nivîsîna dîrokê di wê demê de beşekî giring e. Birêka wan nivîsan yên mîna bîranînên şerrin lêkolîn vanan karî bûn xwe bigihînin gelek cîhan ji wan bajarên kevin û hin jî taybetiyên nîştecihên wê û xwezaya wan û têkiliya wan bajaran bihevre. Destpêkên Kurdan ji serdemên kevin ve di nava niştecihên Kurdistanê de giringtirîn hêman bûn. Ji navdartirîn destpêkên Kurdan yên bi awayekî mezin ji şaristaniyê û çand ya pir dewlemend li rojhilata kevin ava kirine. Lolo yan lolobî, xorî û mîtanî, kûtî, kaşî, mîdî û kardoxî û gelek din heya ku di dawiyê de bi navê Kurd hatin naskirin û axa wan bi navê axa Kurdan an jî Kurdistan ya di nava Tirkiye, Sûriye, Iraq û Îranê de dabeşkiriye. Di gelek nivîs û berhemên kevin de çi dîrokî be û çi wêjeyî be û yên din vê navê Kurdan hatiye nivîsîn. Pirtûkên erdnîgariyê yên geryanan nivîsîne û yan jî yên erdnîgariyan nivîsîne ji giringtirîn pirtûkên gotê de li ser dîroka Kurdan û danasîna welatê wan pêgirt taybetî û beşdariya wan di avakirina şaristaniyan de û gelek aliyên din ve têdîtin. Geryan ji şanda erdnîgariya kevin û nû beşekî giring bû û ji geryana yekê ve diyar bû ku ne tenê bi armancekê ye lê belê gelek bi kar û armacên cuda cuda ne. Ew gerêne bi armanca olî ku serdema cihên pîroz bikin an jî ol û felsefeyeke taybet nisa bikin an jî tiştekî nêzî wê. Hin ger jî bi armanca bazirganiyê bûn
گو د بازارên nû bigerin û bikirin û bifroşin û an jî bikarîbin berhemên xwe bidin nîşandan. Hin geriyan jî bi armanca zanistî bûn, wan lêgervanan gol li zanistê ve vedîtina cihên nû dikirin. Mînakên wê jî di gelek pirtûkên keleborî de hene. Hin caran jî armanca geriyanê ji bo xweşî û kêfê ye û dibe ku armanca wê çandî be. Ku geriyan naskirina şaristaniyê nû û çandê nû pê bihîstî ye an li ser xwendiye nas bike. Ji nêz ve bibîne û bermahiya wan şaristaniyan bi çavên xwe bibîne. Hin geriyan jî bi awayekî cuda diplomasan û endamên şandeyên ku serok û şahan di navberan hev de pêk dianîn ku nerînan parve bikin. Têkiliyên hevbeş pêş bixin û an jî hevpeymanan muhir bikin û an jî şerekî rawestînin pêk dihatin. Tevî wê hin geriyan bi armancên cuda pêk dihatin. Hemûyan jî bi awayekî karîbû ku şaristaniyan li cihên cuda û di wan serdemên cuda de bidin nasîn. Ji bo wê jî pirtûkên geriyanê dê tevahiya beşên wê de giringiyeke mezin li ba dîroknasî û erdnîgariyan heye. Madeyeke belge ye û ji bo lêkolîn û lêgerînên jê dereke giring e. Ji ber ku nivîskarên geriyanemeyan bi awayekî cuda dixwazin têkevin korahiya jiyanê. Ew dixwazin rastiya mirovan pêgirt û hemû rewşa wan ya çandî, hunerî, rewşa temen û malên wan û her tiştê girêdayî jiyana wan ji xwarin û vexwarin, cil û bergan weke heyî ragihînin. Ji bo wê jî nivîskarên geriyanan di berhemên xwe de gelek ji madeyên zanistî û mirovî dihewînin. Ne dîroknas û erdnîgarnas tenê nikarin dev jê berdin. Lê her kesên di zanistên din de jî weke aborî, siyasî, zanistên civakî û wêje, folklornas û lêkolînerên dîroka olan û gelan û netewan, şêwekarî, avahîsazî, şûnwarnas û kesên din jî nikarin dev jê berdin. Dîroknas û erdnîgarînas bi hemleyên leşkerî re derdiketin ku sûdekê mezin ya nivîsîna bûyêr û nasîna xwezaya erdnîgarî û şîroveya wê heye ku tevgera leşgeran li ser erdê û cihên nas nakin hêsan dike. Ji wan hemleyên leşgerî yên bi ser welatê Kurdan ji serdemên kevin ve hatine jî û gere berhemên Egrîqan bûbin alîkar di vegotina wê de ya herî navdar ew bû got dîroknas û feylasûf. Exînfon di pirtûka xwe ya bi navê Anabasîs de nivîsî bû. Ew jî madeyeke dîrokî ye. Têde gelek agahiyên erdnîgarî û danasîna xwezaya heremên got diçûyîn veger an jî vekişîna hemleyê de têre derbas bûye bû.
اگزینفون لاوی گریلوسه لأتینا در دورا سالین 430 بری زاینه جدایک بویه و یک جبدوف کتینه فیلسوفه مزن سقراطسه. در دورا سالین 401 بری زاینه تفلی آرتشا کورشا بچوک بویه. کورش بناوی کورشا دویمین جی تیناسین. ناوی وی یه اغریقی جی سایروسه. او جی لدجی برای خوی مزن آرتشش تای دویمین گو لجم اگزینفون بناوی آرتاخریسس در بازدبه درکتیه. او هر دو جی لاوین شاه داریوس دویمینن یه بناوی خوی یونانی نوسوس هاتیه ناسین و جناوی جی پاریس تاسه. پرتوکا اگزینفون یا بناوی آناباسیس جبر همین گرنگن گو موزوبوتامیا و در دوراوی باش دداناسین و دبیجن گوی نه بناوی خوی رسن درخستیه لی بناوکی دنه او جی سیمستوگینه. بیوا آناباسیس یا اغریقی جی بگوتنا گو واتیاوی بر بهندر و چوینه آن جی هلکشاندن آن بری لشگریه. اگزینفون نوچهین بنگاوا کورچا دویمین ریک و جهین تیره چویه و دبیجه. جوان جهان جی روجاوای کردستانیه، جزیر و هرمین باکوره و روجهلات سوریه نهایه. چاواگو بنگاوا جمع کالوس آنجی خالوس دبگو جمعین عفرینه در باسکریه و تاویوی جی جمعکی دنه گوناوی آراکوس آنجی آراکسیسه دبگو جمع خابور لجزیریه پاشه پیشدچونا آرتشه لکیلک جمعین فراته بر برامادیا عراقی و چویه و راستی آرتشا کورشه هاتیه گو به هزاران لشگرین یونانی دناف دبون گهشت آرتشا برای خواه آرتق شاشتایی دویمین ده سالا 401 بری زاینه لدجی هف جنگا بناوی کونکاسا لدار خستن. دبیجن گل کلکا باجاری لمسیبی عراقی کو دناو برا ریا الحله و بغدادیه. ده انجامین شرده آرتق شاشتایی دویمین بسرکد. ده دما جنگی ده کورچه دویمین هاته کشتن. به دستورا شاه اخمینی آرتق شاشتا یه دویمین گلشگرین یونانی جبوزوبوتامیای وکشین. لیوان خواست بی گو ده هماره که هاتنی را وگرن. دبگو گلک خطری لسروان چه ببه. جیای کردستانی وکی ریکا دویمین هل بجاردن. اگزینفون ریبازی فزازکرنا کورش جی آرتشا خوره و دبیجه کاچاوا او هیز جهریم و کانتونین جودا کم کریه گو بچن شری برایی وی بکن تاوی وی هورگلین هف بیمان و هف دیتینین دنالبارا کورش و سروکین دنده دوی درباره ده چیبونه و دبیجه و بی تیکه و هورگلین وی آخافتنه ده درباره وی ده دریج دکه گو حمله ده کیلیکیا ادنی توروس آیسوس و هن باجارین دن ره و ین سوریه جی دناف ده بر به موزوبوتامیای و دچه دیار دکه گو حمله آوی جمع عفرینه در باز دکه. اگزینفون جی جم بناوی کالوس آنجی خالوس بناف کریه و هن طایبتیین جم و گوتنه گو نشتجهین هرمه نچیرا ماسیان دوی جمیده پیروز دبینن. دوی درباره دجی اگزینفون و هاد بیجه. کورش مشا خودوماند و گهشت خالوسی. او جی جمکی بماسیین میشینه ینگو سوری وانوکی خدا دبینن و نابه کس نیزی وان ببه داگردیه. او باوری جبو کاوکان جی در بازداره لجهه نشتجه بونه. او گند ملکیت آوان ودگره پاریساتس جیره هاتیه پیشکش کرن گو مزختیاوی تیکوه بیریکاویا تایبت. اگزینفون پیشکتنا حمله دوام دکه حیاگو گهز سرفراتی دبگو ورجی باجاره مسکنه به دوی درباره ده وها چرا کوش دکه و دبیجه زحفه دوام کره گهشت جمع فراتی
و لور لحرد و آلیین چمجی باجارک بناوی سابا ساکوس هاتیه آوا کرن. گولور 5 روژان مانه. دوین دمه کورش بانگ لریوبرین یونانی کره و جوان را گوت دوی ام زحفا خواه بر بشاه عظیم لبابلی و بدومینن. جوان خوست گوش لشگرین خواه راگهینن و وان اقناع بکن گو تاوی وان بچن. ریوبر کومبون و بانگا کورش آنین جی لی لشگر جوی نرازی بون. گوتن گو ریوبر بری اویک دزانن و لسرمه و شاردن. جزیده یوی پیو ناچن اگر پریک زیده نستینن. ریوبران او آگاهی گهاندن کورش و ویجی سوزدا گو هر یک جوان 5 مینا جزیو دما بگهینن بابلی بستینن. تاوی و موچاوان بگشتی به و دیوان وگرینن ایونه گلک ارتشا یونانی او مرج قبول کرن. اگزینفونه و گوتنا حمله دوام دکه و دبیجه. حمله هینا بر به هندر و چو و گهشت چمی آراکسیس. دبگو او چمی خابور به بناوی خابوراز جی دیناسین. لدردوری جی گلک گندین بزوی و می دولمندن هنه. 3 روژان لورمان و زاده خدا گردن. اگزینفونه و گوتنا ریکا حمله دوام دکه و دیار دکه گو جمع فراتی لآلی وانه یه راستی بو و حمله گلک جهو باجاروگ در باز کرن حیا گهشت هریما نیزی رمادیه گولور پفچون چه ببون. اگزینفون چیروکا 10,000 لشگرین گوبوان ربون و پشتی دشری کوناک ساده ببنکتن وگریانا ولاتی خواه. دما وگری و بری بگهین چمی بوتانی شاخی مزن یه چمی دجله کتن آوان آولاتی کاردوخ یاگو بلگین آرامی او بناوی قردو ددناسین و دبیجه. دبرتوکا خوده چیرا باجارین میدیا ین کفن دکه و چاوا کو ایریشین هری دجوار ین دجمنین وان وکه همدان مسیلا لاریسا شکاندنه. پشتی با ارتشا اخمینی یا بلاوره ددما وکشین آوان و خستک آوان گوش قاداشر یا سرکه وکشنه کتن شر و هنجوان کومین ارتشی ین جهف جودا تیک برن. اگزینفون دبیجه دجمن دربین گران خوارن و اغریقی جی ددما مایی جروجه مشاخوه به اولهی دومینن. گهشتن جمع دجلیه باجارکی قابل بناوی لاریسا راستی وان هات. ددمین بوری ده میدی لینشته جهبونه. لدردوراوی دیوارکی بقالن بونا 25 گاوان و بلندهیا 100 گاوی بو و هاوردوراوی جی 6 میل بون. دیوار جتابو که لسر کوکه کوری و بکوراهیا 20 گاوان هاتی آوا کرن. دماغو فارسان امپراتوریا میدان داگر کرنه. شاه فارسی او باجار دور پیچ کر. لینکاری به تمامی داگر بکه. دومانکی رش او جبر جوان اون داگر حیاگو نشته جهنوی جدر کتن و بفی آوائی حیاگو هات داگر کرن. لکیلک باجیر جی پیرامیدکی کوری هبو پیناهیاوی 100 گاو بون و بلنداهیاوی جی 200 بون. گلک مروفین گندین در دور راویان ور. جور 8 میل دروجکی را در باز کرن و تا گهشتن کلها ناکوه. لباجارکی گوناوی وی مسیلایه جبو میدیان جهکی آرامیه بو. کوکا وی کلایا کویرکی هولی بو و گلکی صدف دناواوی ده هبون. پیناهی و بلنداهیا کویر 5 گاو بون و لسر دیوارکی جی تابوکی هاتی آوا کرن گو پانایاوی 5 گاو و بلنداهیاوی جی صده.
و هاوردورا كلهي حجدميلة ميديا جنا شاه دما ميديان امبراطوريا خوان داكرن و فارسان دست دينان سر دبگو اوجي خو سپار دبوي كلهي و دما گو شاه فارسي بري خدا كلهي نكاري ويدا گربكه نه به درباسبون آدمیره و نجی بسرده چونه لیزه یوس به بروسکه که هشی وان جسری وان بر و باجار داگر کر. لێکۆلینەر دەبێژن گۆ باژارێ لاریسا یەگۆ ئەگزینفۆنە بەحساوێ کریە نەمرودانەها یا لە کێلەکە مووسلەیە و باژارێ مەسلاژی باژارێ مووسلە ئانژی نینەوەیە کەڤنە. ئیگزینفۆن di pirtûka xwe de li ser gundewarên welatê Kurdan diaxive. Çawa godirêka begerê de zadê xwe bi xwarinê dagirtine û xuya kir ku wan hewl daye nêzî gundiyan nebin û ti zirarê negihînin wan ku gundî jî weke perteke ti zirar negihînin wan. Tenê xwestin zadê xwe dagirin û xwarina xwe bibin. Wan jî dizanî ku Kurd ti rêzgirtinê ji desthelata Farsî re nagirin û nebihevre. ئێگزینفۆن çemên welatên Kurdan dide nasîne got derbazkirina wan gelekî dijwar e wekî Zap, Diclê û çemên din û ji heremên godaya nasîn jî herêma Zaxyos, Zaxo ya Niha. Çiyayên got Kurd lê dijîn dide nasîne got gelekî bilindin û meş û derbazkirina geliyên wê pir zor e. Kurdên li wan çiyan dijîn jî bi piraniya ku hêza wan gelek e ser bi xwe dijîn û ti desthilatî li ser wan nîne. Hin mînakên li ser çelengiya wan Kurdan jî dide ku hêza wan ya bilind çiya û heremên xwe diparêzin. Di vir de diyar dike ku dijminê êrişî çiyayên Kurdan bike wê bi hêsanî têkeve destên nîştecih û şervanên wan. Di dema vekişînê de hin şerê biçûk kirine û karîbûn hin leşgeran dîl bigirin. Tevî wê hin leşger ji hêza herêma welatê Mîdyayê got bi leşgerên Yûnanî re ketibû pevçûnê dîlgirtine. Îgzînfon wiha dibêje dîlgirtî anîn û rewşa derdorê ji wan pirsîn ka çawa ye. Bersiva wan jî ew bû got di korahiya başûr de ber bi Babil û Mîdyayê ve ye. Ew jî di rastiyê de rêka têreçûne. Rêka rojhilat jî ber bi Şûşê û Hemedanê ve ye. Tê gotin got di havînan de cihê nîştecîhbûna şah e û eger kesek bixwaze çem derbas bike û ber bi Rojavayê ve biçe, rêkê digihê Lidya û Eyûnayê û rêka ber bi Bakur ve jî diçe di ser çiyayan ber bi welatê Kurdan ve diçe. Dîlgirtiyan gotin ku ew gelê li ser çiyan jiyan dikin pir bihêzin. Nedibin desthilatdariya şah de ne û di rastiyê de hêzeke şah ya ji 120,000 êrişî herêmên wan kirin. Lê tu kes ji wan ji ber asêbûna rêkê venegeriya. Lê di dema ku hevpeymaniya aştiyê bi waliyê ku serdestiya xwe li ser deştê heye çêbûye. Hin têkilî di navbera her du aliyan de çêbûne. Rêveberên Hemleyê kesên rêbaş dizanin dan aliyekî. Lê ji wan re tu agahî di derbarê aliyê pê ve diçin negotin. Lê ji wan re tu agahî di derbarê aliyê pê de biçin negotin. Wan fikirîn ku êrîş Kurdistanê bikin û eger ew gelê li ser wan çiyan jiyan dikin derbas kirin wê bi alîkariya dîlgirtiyan bigihînin Ermînyayê.
دیسا اگزینفون دیار دکه گو جارکی وان ایریشی داویا ارتشا گو اگزینفونه بخوا بری و دبر کرن بچو و کفران و هن چکین سوک هنک جا ارتشی کشتن و برین دار کرن گر کردین چیایی بهاتنا لشگرین یونانی زانی بانا و خباش آماده کربانا دی زرارک مزن بگهاندانا ارتشی بوی آوایی اگزینفون دبرتوکا خود دبیجه دوام دکه گو دنابا هفت روژان ده ولات کردان بیگو و حسن درباز کرن هر دم دنابا شرده بون گلکی وستیان و باور نکرن گو دی بجیانا خواه بفلتن اگزینفون وها دبیجه کومک جنیشت جهان ایریشی داویا ارتشا یونانی کرد هنک کشتن هنک جی بکفر و دیران بری دار کرن حجماراوان هندک بوشی لیجنشکی و بسر یونانیان ده هاتن دراستیه ده اگر هندن دنجی ویدمی تبلیوان ببونا دبگو بارک مزن جا ارتشه تیک بچوا جبر وی دما او لگندان بون لوان دوران مان و شما خودر باز کرن هنک کردان جی آگر و تفکه لدردور آوان بیخستن و ببنیشانه آوان دبر بانگه ده جی دجوینا ریوبران و صد زابطین یونانی بریار گرتن گو دمشا وان ده لاورین هری بهیز باری وان راکن و ین دنجی لشون خوا بهیلن و دوی همو کولین گرتی دما داوی ده بردن اگزینفون گوتنا خواه ده دومینه دوی روژه ده لدشتین برانبری دجله نیشته بون گو پاناهیا جم نزی دوسود گاویه وکی سینورکی دنابرا ارمینیا و هرما کردستانه ده یونانی لور و حسیان جم نزی نیو میلان جیای کردستانه دوره لور و جبر جکو رختی وان پربو گلک که خوش بون ده پرامیا دمان ده لسر هفت روژین بوری لولات کردان ده آخوین کاچاوا دناوا شرده بون و گلک وستیان جبفچونان بشاهر زیده تر زحمتی دیدن یونانی کارین برون و بکین جه آرام لی اف پشتی وستاندنه که مزن بو اگزینفون وها دبیجه و کشیان و الکیلک جم کونی خوودان پشتی وی دیتن گو کومک مزن جو کردان برختو چک کومبونه جه وان هاته کشف کرن او همان ین شوا بوری بون یونانی جی گلکی جوی راستیه دو ترسیان وان بخودید گو در بازمونا جم گلک دجواره و دیتن گو لشگر آمادنه گو در بازمونا وان آستنگ بکن و دبه گو کرد ددما در بازمونا وان آچم ده جی پشت و ایریشی وان بکن اگزینفون گوتنا خود دومینه و گوتنا بویرین شوپاندنا وان یاره که گوجبر تنگاسیا کتینه ده خو بگینن خلاصیه بگوتنا وی مشا خودو ماندن و دگلک هریم و جهین در باز بونه حیا گهشتنه دریارش جور بری خودانا ولات خواه یه جهاتنه اگزینفون هرگلیم وگری باوایکی درامیه دجی تشویق فد بیجه